Pa 10 ljudi, evo nas ponovo u Show Me Full Craft. Danas ćemo raditi nešto jako zanimljivo u Minecraftu. A to je, pa vidite. Evo, trebam pesak duše i lobanja usagnutog kostura. Znači, gledajte. Ovako poređete. Ovako. Ovako. I pazite, prije nego što uradite. To je jedno čudovište koje uništava sva živa bića, ali pošto ja sada igram na kreativu, mene neće da dira sada. I gledajte, evo, postavit ću kosture, krave, zombije, šta još da postavim, kripere i tako dalje. I on će sve da ih pobije, gledajte ovo. Ovdje jedno i ovdje, gledajte. I sad čekajte se on puni. Evo, napunio se. Gledajte ovo. Ovo je najjače stvorenje u Minecraftu. Sve ih je pobilo. Gledajte ovo. Gledajte ovo, čovječe. Sad ćemo sve lepo da ih pobije. Vidite što radi, čovječe. Vidite ovdje sve i bije ih. A Endermani, pazite, oni se na njega jako ljute. Gledajte ovo. Samo da vidim. Evo su. Vidite, i sve će njega oni da napadaju, vidite ovo. Vidite. Gledajte ovo, čovječe. I sada, ajde da ga se otarasimo. Vidite što radi, čovječe. Ajde. Ajde. Jako jak, vidite. Ja ga udaram Diamondskim swordom i vidite kako jak. Najjače stvorenje u Minecraftu. De... Sve ih je pobio, čovječe. Umro je. I vidite, on nam daje... šta nam je dao? Da, dao nam je vilejsku zvezdu, samo ne mogu da je nađem. Dobro, nebitno, tu je negdje vilejska zvezda. I pazite, njega jako teško ubijete i da vam vilejsku zvezdu. Ali to je najjače stvorenje u Minecraftu, znači, gledajte ovo. Nemamo ravnog. Pa dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste ga gledali. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao!